Sanibonani kuphinda kuplatform yekhani lombuso njengamanje ubingela yona-ke mathinda acebisa intombi umgomo lamahlaka abenze baqomela imali ukuthi buwazi sangibasani sekhomfuna naficasosheni ngitshela ukuthi mntwana umuntu ngiqona nkomba ukutshela abangalazi ngana kwethu ngabusuku lokuqala la ngicela ukutshela ukuthi sijabulile ngawe sicela ukuthi ungakhohlwa ukuba ilunga lethu layo le group ngakho-ke ukusubscribe laphana ushare uphinde ucomment kanti-ke uma usubscribe ekmele khamba kodwa-ke so senza ukuthi ube wena oqala uthola notification uma-ke sekuhambela sikulethele indaba zakho ehamba phambili ngaza kwethu inkulu indaba enekhuphuka neZakho lapha khona-ke abantu abaningi badidekile ukuthi kuvotwa kanjani. Alright, ngizowenzela umzekelo njengamanje ngikuyalela ukuthi wena ukuze uvote online uthenge ithikithi lakho online kumele wenze kanjani. Alright, uyangena ku-Google Chrome CHROME ungene lapho uthi comp ticket, yes, yona izokuvezela ubox office ne uklikhe ku-box office ebese uyasesha laphana ku-comp ticket uthi khuphuka neZakho izovela ithi khuphuka neZakho sibona inkunzi music festival. Alright, uma iqeda lapho iyakuvezela amathikithi ngokulandelana kwawo njengobona-ke kukhona i-VVIP kuphinde kuzoba ne-VIP kuphinde kuzoba ne-general ebese kuba namathikithi anamagama abaculi ngaphansi ukuthi-ke ungabavotela okubalwa khona amageza amahle ezecalaha osaziwayo nkosamagcokama kuphinde kuzoba bahubhe kuzobuthoswa lekhansela amavikela mbuso kube ukhuzani kube angemkhohlwa lo omunye o-8 kodwa bona bawu-9 abaculi bebona abakwi-competition ngane zakwethu singabaletheli phansi abaculi asizame ukuthi laphana sivote sithenga amathikithi online noma uma uya esitolo esino-comp ticket okungaba u-Checkers kuphinde kuzoba Pick n Pay kube u-Shoprite kuzoba u-Usave kuphinde kuzoba Checkers Hype ufike laphana ucele ithikithi lokuvota elibhalwe igama lomculo njengokuthi ezecalaha osaziwayo nkosamagcokama ukhuzani nomthosa lekhansela noma bahuphi ukuze-ke uyitholele ithikithi lakho uphinde futhi uvote sometime. Ukhumbula-ke ukuthi imicimbi lona ongazo-ke i-date noma ungasayikhumbuli kahle kodwa-ke abaculi abaningi babiziwe laphana kanti igcokama lithena kusamcinjana wami lokhu ngafunga ukuthi kuthiwe igcokama elisha and many more. Kanti-ke ekumele uqikelele ukuthi ungadideki umcimbi wakho uzovela kanje unelogo laphana ebhala ukuthi khuphuka neZakho njengoba-ke sonke siyazi indaba yomcimbi kwase kubhala laphana ukuthi Maskandi great performance and competing of the 100,000 grand ultimate the winner voted by the fans. Kanti-ke abaculi ababenalisi uyento encane duma kahle khuzani gxomelisha inkosi yamagcokama umzukulu ukanjeni ubahuphi thosa lekhansela amageza amahle amavikela mbuso u-DSD ezecalaha unjowo umdumazi uqhosha enicevuzile lapho khona-ke kwase kubhalwa kwathiwa no refund kanti zakwethu asihlangane khona kuyikhuphuka neZakho.